Na osnovu materijala koji ste nam dostavili, a tiče se javnog preduzeća Radio televizije opštine Kovačica, što se tiče poslovanja ovog javnog preduzeća, važne su teme za građane. Transparentnost, dakle način na koji se izveštava, objektivnost, da li je taj program namenjen svim građanima naše opštine ili samo vašoj ciljnoj grupi koja sluša vaše priče za laku noć i za dobro jutro i za dobar dan i za svako doba dana i noći. Kako se ti građani informišu, koje su teme kojima se bavite, uglavnom su to teme o vašim aktivnostima, o vašim događajima, manifestacijama koje ih imate. Nisu to naše. Koje imate opštinske. Opštinske, Vi ste vlast opštinska. Pa nisu naše, nego su opštinske. Manifestacija je opštinska, a vi ste na čelu opštinske vlasti. A vi kad dovedete ovoga, kako se zove, Boru... Ne mogu da nastavim. Možete, ali moram da... Pa ne bismo dužili sad, da vam ne bi odgovarala. Da govorite vaše, kad su manifestacije... Pa nisam ih sigurno ja organizovala. Znači šta je još bitno kada je rad i poslovanje ovog medija u pitanju? To su problemi koji se redovno ignorišu na ovom mediju, koji svi mi plaćamo, a to su teme koje ne možemo da čujemo, ljudi koje ne možemo da vidimo u javnom prostoru. To su isti oni ljudi koji dolaze u podcast Kovačica govori, koji tako lepo pratite i znate redovno sve o čemu smo pričali i onda često umete da izvadite neki deo koji vam odgovara. Dakle, građani u našem lokalnom mediju koji svi mi plaćamo čuju retko o problemima koje svakodnevno osjećaju, o previsokim računima za struju, o cenama udžbenika koji su astronomski, o zatvorenim sportskim terenima koji nisu dostupni za decu i za mlade. Konkretno ću o tome govoriti pri drugoj tački dnevnog reda. Znači tu hoćemo da kažemo da smo imali i skupove i peticije koje smo radili, ništa o tome nismo čuli. Sa velikim ulaganjem u lokalnu televiziju koju finansiraju svi građani, raste takođe i naša prva slobodna nezavisna televizija Kovačica govori, koja će pri smeni ove vlasti biti zaista prava i jedina televizija koja objektivno obaveštava građane. Na toj televiziji gostuju ljudi, kao što sam rekla, kojima je uskraćen javni govor i otvaraju se teme koje na drugim vašim lokalnim medijima, a sada smo čuli neposredno pre ove skupštine da nije baš najjasnije da li mi imamo samo tu jednu opštinsku televiziju ili se paralelno sa njom otvara još neka privatna televizija koja je vezana za opštine. Ovo je podcast koji mi sami iz svojih sredstava finansiramo, nema nikakve finansijere, nema nikakve sponzore za sada, ali koja se bavi temama koji interesuju sve građane i koja se bavi svima. Rekla sam već, kada uporedimo broj pregleda lokalne televizije koja ima ogromna sredstva, ima svoj prostor za reklame, prihode koje dobija i nezavisne televizije, odnosno podcaste koje mi sami pravimo, sami proizvodimo program, sami vodimo, sami snimamo, obezbeđujemo prostor i tako dalje, vidi se jedna važna stvar kada se uporede broj pregleda njihov i naš. Građani danas više veruju, to je statistički dokazano, nezavisnim televizijama nego mediju koje bi trebalo objektivno da nas informiše. I zato bih zaključila sa time da se poverenje građana ne kupuje budžetskim novcem, već se stiče istinom i prostorom za različite mišljenja. Hvala. Kratko samo.